Feedback channel na tabi riba singbo ikai kumna jabagalo na ngasi January gitang kun ingkumja listing ani kunitoy sagol sen numit ki komjin bapaw lovirasi. Nupi ama pikliba macha amaga anopunaghatta chungthakre. Ngarang numidang wairam pung mapan muk tarakpada nupi ama shilcher anopunaghat ki shiridagi pikliba macha ama kolaga chongthakiba ghat ashigi manakta leiba miyoi singna thengnakhi. Khudakta Tarapur Police Station da pau pikhiduna SDRF ki team amana thi humba chatharabashu nungdang oibana thi humba gi thabak tu leppa takhi. Chongthakiba nupi ashi it khola da leiba Sujit Namasudra gi nupi Shomarani Namasudrani pau ashi iba phawba da police ta hiram asida karigumba complaint amata lakpa leitri hairi. मथंगी आसाम कैबिनेट मिफम मार्च थाद सिलचरदा पांगथोकलगनी सिलचरदा लुपा करोड़ लिशिंग अनिगा तरामरी चंगना ओपन जू अमसु सागदौरी वाफम असि ngarang haflong da pangthokhiba मंत्री सभा की मिफम की हेक तुंग दा प्रेस का उनबा मदा फोंगदोखिबनी राज्य की कैबिनेट ना मंत्री सभा की मिफम सिंह राज्य की जिला सिंह दा मफम होंग होंग दना पांगथोकनी हाइन लेपने खिबगी मतुंग इन्ना धेमाजी बोंगाईगांव अमसुंग हाफलong दा कैबिनेट मिफम फमदना लाकली ngasi पांगथोखिबा कैबिनेट मिफम ना कोविड लाइना ना यांगना संदोरकपगा लोइना राज्यदा लौखटपा याबा चेक्सिन थौरांगी मतंगदा खन्नखी राज्यदा लॉकडाउन थंबगी वाफम लैति हाइना चीफ मिनिस्टर असिना खंगहलखरे राज्य की कर्मचारी सिंह कोविड पॉजिटिव ओइरबसिंग सेकेंड वेव की मतमदा लैरंबा अथिंगबगुम हंदक्ति लैररोय कनागुंबा कर्मचारी अमना पॉजिटिव ओइरबदी नुमित तरेनी हुम आइसोलेशन द लैरब तुंगदा निपानी शुभ नुमित्ता मसा मसा की ड्यूटी ज्वाइन तौगदबनी हाइबा वाफमसु ngasi कैबिनेट न वारेप ओइना लौखी आसाम मेघालय ngमखैगी मतंगदसु सभाना कुपना नैनरब तुंगदा ngमखैदा यानबा पुरकपा याबगी थौरांग खरा कैबिनेट ना अयाबा पीखरे हाइना चीफ मिनिस्टर असिना फोंगदोरखरे आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ना क्लास 12 की फाइनल एग्जामिनेशन की डेट लाउथोरखरे मार्च की तांग 15 हौरगा एप्रिल की तांग 12 लोइसिनगदबा फाइनल एग्जामिनेशन असि अयुक अमसुंग नुंगथिलगी शिफ्ट अनिदा महौसागुम पांगथोकदौरी परीक्षा असि ऑफलाइन मोडता ओइगनी हाइना काउंसिल असिना मखाताना फोंगदोरगले आसाम राज्यदा कोविड लाइना ना पाक्सना संदोरकपसिदा जिला लैंगाकसिन चेक्सिन थौरांग कया लौखटलकली मियोय लाख निफु मुक लैबा बाराक भेली दा लैरिबा अमत्ता ngairaba कुंभिरग्राम एयरपोर्ट ता थुंगलबा पैसेंजर सिंगे अककनबा गाइडलाइन खरा कासार लैंगाकना लाउथोरखरे सिम्टोम लैतबा वैक्सीन डोज अनि लौरबा डोमेस्टिक पैसेंजर सिंग एयरपोर्ट असिदगी अथिंगबा अमत्ता यावदना चटखिबा यागनी वैक्सीन अमत्तंग लौबा नत्रगा वैक्सीन लौद्रिबा पैसेंजर सिंगना तंगाई फदना आरटीपीसीआर टेस्ट तौबा मथौ तागनी आरटीपीसीआर रिजल्ट लाक्त्रिबा फावबा होम आइसोलेशन द लैगदबनी फैमिली की सेफ्टी येंगदुना पेड क्वारंटाइन सर्विस सेंटर सिंगदसु लैबे याय हाइना कासार की डिप्टी कमिश्नर केटी जोलीना खंगलखरे माइके अमरोमदना इंटरनेशनल पैसेंजर सिंगी दमक्ति वैक्सीन काप नत्रगा कापतबा पैसेंजर खुदिंगमक आर्टिफिशियल टेस्ट तंगाई फदना तौगदबनी हाइनसु मखाताना खंगलगली कोरोना की लाइचटना आसाम पुंबदा अकीब फंगना संदोरगले हौखिब पुंग कुनमरीदा राज्य असिदा मियोय लिशिंग निपान ग चहुम ग कुंथ्रा मापन की हकचांगदा कोविड पॉजिटिव ओइब थेंगनखी मियोय 15 सीखी राज्य असिदा कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 12.9 मापन द हेंगतले अमरोमदना कासार जिला दा हौखिब पुंग कुनमरीदा मियोय चहुम ग मरफु 13 की मसादा लाइना असि थेंगनखी हाइरी JCILPS जिरीबाम ब्रांच की कन्वेनर ओरंबा वाई संजीव सिंहना मनुंग मतम चादना लैखिदबदा ब्रांच असिना आमसु डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबाम की ऑफिस ता अवाब फोंगदोकपगी मिफम अमा पांगथोखरे JCILPS की को कन्वेनर वाई रमेन सिंह मेंबर सिंह यावना फमखिबा सकनाइरबा मियोय कया अमसुंग जिरीबाम की प्रजा कया तीनखिबा मिफमना वाई संजीव सिंहबु इकाई खुमनना
मिनिट अनि तुमिन लेप्तुना लैखिद्रबगी थवाइना इंगना चिकना पोथारुना बथौनिजखि हाइना जिरी न्यूज नेटवर्क ना पिरकपा पाव अमना हाइरी CILPS जिरबाम ब्रांच की कन्वेनर होइरंबा वाई संजीव सिंहना मनुंग मतम चादना खंगौदबा थौदोग अमदा एक्सीडेंट अमदा लैखिदबा असि CILPS जिरबाम ब्रांच की माइकेदगी अवाब फोंदोक्चरी लोइनना महाकना लैखिदबा असि CILPS जिरबाम ब्रांच की ओइना यामना मांगजबा अमदि जिरबाम प्रजासिंगिदमक्तसु मेंसिनबा ngamnaroidaba awatpa ma sum leihoragani haiduna CILPS जिरबाम ब्रांच की माइकेदगी थमजरी लोइनना लैखिदबा इमुंग मनुंगी अवाबदसु CILPS जिरबाम ब्रांच की माइकेदगी अवाबद सरुक याजरी लोइनना इकोई CILPS जिरबाम ब्रांच ना ngasi लैखिद्रबा कन्वेनर ओइबिरंबा वाई संजीव सिंहगी थवाइना लाइरमलेंदा इंगना चिकना शांति ओइना लैबा ngamnabagi damakta जिरबाम ब्रांच की माइकेदगी मिनिट अनि तुमिन लैदुना अवाब फोंदोक्पगी खुदोंचाबा लौजगे माइकई अमरोमदना हौखिबा तांग 19 दा जिरीबामदा थोखिबा लाइबक थिबा थौदोक्ता मनुंग मतम चादना लैखिद्रबा रेफरी ओरंबा लौतोंगबम अनिल सिंहगी थवाइना इंगना पोथारुनबा थौनीजबगा लोइनना इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याजरी हाइना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की माइकईदगी जनरल सेक्रेटरी एल ज्योतिर्मोय रॉयना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी ngaraangi numisi panjang tabuda apagi yamna laibak thiba yamna jiri bangli oina apagi yamna nuai taba kaya aida natana jiri bang umada leiba apagi punamakta mangum thokba adumba numit namani aina ai thamjage aigidi ai ngarang nungthil pung 3:30 taba matamda Hindu Bengali Yuva Sangha na sinduna Kalinagar Part 2 gi community hall da press meet ama pangthokre Sangha sigi president Santonu Das na phongdokhibada haukhiba January tang 13 ta Hindu Yuva Sangha amadi Hindu Navajagaran Kauba Sangstha anina Jiribam Kendra gi intending candidate amada saugatli haina phongdorakpa wafamdu yamna laibak thibani Jiribam da Hindu Yuva Sangha natraga Hindu Navajagaran Kauba Sangstha amatsu leite leiramba taragadi madu rajniti gi oiba agenda oiramgani karigumba leiba taragadi kadaida lei kana kana na puriba sangstha no haibadu miyam mangda sengdokpiru haina Hindu Yuva Sangha gi president Santonu Das na phongdokhre press meet aduda assistant secretary Deepak Datta amasung Sijan Namasadrasu sharuk yakhi শান্তনু দাস আমি হিন্দু বাঙালি যুব সংঘের একজন প্রেসিডেন্ট আমি গত 16 জানুয়ারিতে একটা ফেসবুকে আমি দেখেছি যে আমাদের জিরিবামে হিন্দু নবজাগরণ বলে একটা সংস্থা হিন্দু যুব সংঘ বলে একটা সংস্থা এবং হিন্দু নবজাগরণ বলে একটা সংস্থা ওরা কি আমাদের বর্তমানে জিরিবাম 40 জিরিবামে বিধায়ক একজনকে সাপোর্ট করেছেন বলে ফেসবুকে আপলোড করেছেন আমি এটাতে ক্যান্ডিডেটকে সাপোর্ট করে বলে এরকম ফেসবুকে দেওয়াটা উচিত বলে আমি মনে করি না কারণ হলো হিন্দু জাগরণ সংস্থা একটা জিরিবামে আছে বলে আমি এখন পর্যন্ত শুনিনি আর এরকম সংস্থা হিন্দু নাম বলে এইরকম সংস্থা কোনো ক্যান্ডিডেটকে সাপোর্ট বলে করেছেন বলে আমি এখনো এই কোনো জায়গাতে আমি শুনিনি আর যদি করে থাকেন পার্সোনালি যদি কেউ সাপোর্ট কেউ করতে থাকেন করেন কিন্তু এরকম সংস্থার নাম নিয়ে কোনো ক্যান্ডিডেটকে সাপোর্ট করে বলে বলাটা উচিত নয় আমি এখানে
হিন্দু নগর জাগরণ বলে যে সংস্থা আছে, এই সংস্থাটা শুনেছি কি যে এই জিডিবামে কোনো সংস্থা নয়, এটা নতুন কোনো গঠন করেছেন এই পলিটিক্যালি ইউজ করার জন্য। তাই আমি সবাই যারা এটাতে আছেন তাইকে আমি বলি যে ইতিসত্যি যে এইগুলা ফেসবুকে যারা দিয়েছেন এটা উইথড্র করার জন্য আমি তাকে অনুরোধ করি হিন্দু সমাজ থেকে যে এই যারা সমর্থন করেছেন এটা উইথড্র করার জন্য। awang nongpok ki raija singgi manungda ayingba raija singgi manungda meghalaya su amani handak kharani singda raija sigi capital city meghalaya da ingbagi chang 6 degree centigrade hanthakre ama hekna hokiba chahi 10 muki tungda ngarang numidang wairam shahar sida un taba thengnakhre तो वहाँ कितना उधर दिखना थोड़ा सा अरे बर्फ एवं बर्फ तार में शिलोंग ngarang yum sagasa numita Air India ki flight America da niti ki pairambadu lepre maramdi America da 5G mobile technology chanarak panani Air India ki maikai dagi Twitter dagi thadorok papaw amana sumna pali madudi Delhi New York Delhi San Francisco Delhi Chicago Mumbai New Jersey hairiba mafam sing asida pairamba flight sing adu lepre mobile network 5G network mafam aduda implement torokpana maram oiraga flight ki communication system da apan bakaya oirakpa yai haina flight adu thingjin khebani haina Air India da ki thadorokpa cherolamana makhatari Russia amasung Ukraine na makhoi ki embassy thingjin kre New York Times ta phongba pau chegi matungina Russia na yamna haising na lon na Ukraine bu tapna language chanselakli hojik charang na riba tangtu leita daba thawong asibu America na achet pamidiyang suthamli amasung America na Ukraine bu matheng pangduna lagli Ukraine gi border area da Russia gi landmi sing akan ba cheksin midiyang suthamli Vijay Mallya gi London da leiba luxury apartment Royal Court ki yathang matungina makhatana mafam aduda mahak leiba yararoi Bharat ki State Bank tagi lupa crore lising mapan loan lauraga singlamdana lotuna leirakhiba Vijay Mallya awafam da tare Lakadoriba Goa ki Assembly Mikhalda Aam Aadmi Party na Chief Minister candidate oina Amit Palekar bu khankre Shiv Sena amasung Congress Party mafamaduda alliance tauba ngamkidre Mulayam Singh Yadav ki mama unupi Aparna Yadav BJP Party da chongsinkre Hauji ka muklo birasi sanabung ke pau malem gi maming lairabi tennis star player ama oina sakang naribi Sania Mirza achali bachahi listing ani kunithoya sida sanabadagi potharagani haina lauthokre Mahagasi international match kayada mai paktuna Bharat ki oina achauba phida ama kanjuna lakhibi tennis player amani Sania Mirza na India gi ahan oina WTA singles title in kumja listing ani mangada pangkibi sanaroi amasuni
इंडिया की क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली ना सचिन तेंदुलकर की रेकॉर्ड ठुगाइख्रे मिरैबागता ख्वाइदगी यामना वनडे इंटरनेशनल दा रन थोमखिबा सानारोय अमा ओइना लैरखिबा सचिन तेंदुलकर की मसागी 147 मैच रन 5,500 थोमलंबा रेकॉर्ड अदु विराट कोहली ना सुपनगी मैच 109 रन 5,563 थोमदुना यामना यांगना थुगाइख्रे वनडे इंटरनेशनल मैच भारत की ख्वाइदगी यामना रन स्कोर तौखिबा प्लेयर सिंह की लिस्ट असुमना लैरी हौजिक हौजिक विराट कोहली मैच 109 रन 5,563 सचिन तेंदुलकर मैच 194 रन 5,565 MS धोनी मैच 195 रन 4,410 सौरभ गांगुली मैच 100 रन 3,319 असुमना लैरी फीडबैक चैनल ना ताबिरबसिंगबो अमुक हनै इकाय खुमनजरी मतंग असिदा पाउ लोइजरे।